Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Aparde Hori Ahavar Local MSC Richard Togbi Kahumridam. Aparde Hori Ahavar Local MSC Richard Togbi Kahumridam Bangso Kahumridam along Dwarbagori VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang IT Cell Convener Jisua Englang Lapenke Local Leadership Atum Penangan Chetongdun. Arkoini Paitroxi Arni, Dwarbagori MSC Constituency Angkangpi, Rongbonghat Pen Aparde Hori Atowar Non Malom, Selam Pon Bomlo, Lapenke, Black Topping Si, Selam Pon Poputa, Local MSC Richard Togbi, Forest Board Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Ningje Pon. Non MSC Election Aprang, Patang Pon Edji Puta, Ningje Pon, Lapen Lapu, Hawar Aradatum Pen Kaningje Ponke, Alang Litum De Hori Ahawar Aradatumke, Aning Karong Onke, Chiputek Tedet and Pinlu. Lapen ningkan kep anlo towar ka hino kacheleng ongsi gari ke dua tumta hino lap anlo lasi non ke de hori ahawar arada tumta mi mesena towar chehela dunlong poputa puthot ningje pontu. Lapen non ke wangji MSC kili kahut sitami alang li phansi cherap cheto dun poputa ningje pondrinti. Kisung benang energi dinglo. Di benang aprang government atum ke klempon penang tum si theglong pon lo lapen rat chini lo tami pini ni bangke ni tum je BJP sarkar pen je atok anu antami towar me lang kadok be kinang sot lapen pidam labji ke pale dam labji tum kaching hon prime minister Narendra Modi lapen itum along Assam state chief minister di itum Dr. Himanto Biswa Sharma itum Karbi Anglong autonomous kaching hon nai lapen rat apan ka tami karjap thi babang ke claim ke dam ke pacun pontek abang idum Dr. Tuliram ronghang akhir zume kang hon pensi aku non same ji rongbong khat pen dahuri ha singnar arongan gudam singnar arongan misen atowar itum longpot pu non ke claim pon bom lo overall towar fans same prabjin pen itum pan itum thek bon long lo kwan claim pon pike nige ningji jelo ake ratsi thek long ratsi thek tanhe January ang bong naso towar ke non angbong laso within January angbong las bangke muni tum kachala dia pana bangke laso sand gravel ke thoktang adim lake non kon ma claim nai dressing akam non claim pon bomlo laso phi pan itum claim pon lage RIDF pensi scheme deng pomlo Han Boka Pen Robinson Killing Karbi Anglong News. Samelangso Mini Auditorium Hall Asai Hemalong Rural Infrastructure Development Fund Scheme Saputhak Chingwai Chingsaipon. Lakha Kripli Korkanthi Constituency Alongkedo Samelangso Mini Auditorium Hall Asai Hemalong Rural Infrastructure Development Fund Scheme Saputhak Mei Padopon. All School Managing Committee Mei Phuatum Lapen Local Committee Aphan Hangsi Chingwai Chingsaipon. Arkoini Paitroxi Arni Rural Infrastructure Development Fund Mati Thi Hekpen RIDF Aputhak Korkanthi Constituency MSC Raju Tiso Ahin Pen Chingwai Pon Linlu. Bangsomai Charipon Dolo Ingti Korkanthi BJP Mondol President Alohiaman Pen Kachetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Lapen SSA Along Saike Klematum JE Accountants and Parta Manpeng ke Doatum Chetongdun Pen Chingwai Chingsai RDP Dun. EM Raju Tiswa Hin Pen Kapachini Ponatengke Korkanthi Angkang Along Kedo Humphoke Brahini Skolansi RIDF scheme Long Pon Chotlapen Bangso Maya Long Chethanchi Mun Ponke School Building Pendanglo Asonaka Pipon Po Lasi School SMC Mei Phuatum Pensi Chingwai Pon Chotlang Non Kiwangji Arkoini Phai Sirkep Arnike All School Headmaster Atum Pen Puthot Samelangso Mini Auditorium Holasai Hemalong RIDF Aputhak Chingwai Pon Lin Popusi Nang Thandun Chingwai Long Thewang ke tongtang 2 Desember Ami most probably 2 Desember Ilitum Honorable CM Gai Dr. Tuliram Wahangi Padu Pon itu bagi Boys School Hill la IRDF bangso Afan Abuthak School Kisuman LP School Pedisman LP School Pingkelum Bindu Tapi bangso Afan bang utilize pamini la penda tamang senengi library alam Honorable CM Himda ke kadu hana ke rohai su basul alam ki thot si pininil tumta ladak SMC tumben kang ningin la penda local jitu
Itu komiti Bharatiya Janata Party itu komiti gitu teman-teman termasuk indikasi kami pemilihan klaim community boleh dalam hewan sih si ini singwai ating sih kata kita mina sepuluh long tamu kasih lagu iklan waktu man sikap yang bicara lo shooting sih Samilang sopen Longba Morning Tea, Karbi Anglong News. Arkoini Paitroxi Arni local MSC Richard Togbi Forest Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Amit Hangamat Dei Hori Alem Salong Kahumri Dam. Dwarbagori Constituency Local MSC Richard Togbi Forest Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Amit Hangamat Dei Hori Alem Salong Kahumri Dam. Bangso Kahumri Damalong Kachitong Don Laki Dwarbagori VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, IT Cell Convener and Media Jesua Ing Tilapen BJP Leadership Atum Penangan Chetong Dun. Dehori Alem Salongki MSC Richard Togbi Forest Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Kapin Khatpon Atengpen Dehori Alem Secretary Jiten Teron Sitami Asai Cheklem Vet Penajok Achik Lojon Bang Tami Sangron Verlapen Apor Pen Sikeron Long Loputa Dehori Arada Tumpen Ningje Pon Rinti Lapen Dehori Arad Jongsi Sanglong Le Pulote Birta Ke Paleji Aphan MSC Rata Tumphan Chechak Tekang Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News